ngay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kumusta tilakad mo? Sabi na bakit? Nasaya atlat tamat. Ay no, pitaka ka di dito ig gamam? Wen, apay ka day? Mayat ta pitaka ma. Agsilsilang. Ay ka, wen ginatang ko jesentro lakay. Sukatakman mo tidaan apitakak. Ay wana, mano atawon mutten asan anasuksukatan ti pitakam. Wen naku nampay. Sika ngay, kaano mat agumatang ka iti baraw apitakam? Awan pa'y mo't kwarta kita bakit? Sagmamanula ang matipitaka ngay. At damat 150 jesentro. Mano ti pinanggatang mo iti pitakam aya? Ha, ay kwa. Nanginamot basit tamayat ti disenyo na. Ay wun gayam. Imay ka din ni nanang itay dito'y balay? Saan mo't bakit? Apay ngay. Kunaklakit din no inyag ng tinatangkan prutas ng order ko. Awan pa'y gayam. Agrobwatan sabi na. Mabiit laang taitulbag ko ti istor ko, nana. Awan nila kay mo aya. At da inaramid na ije garden, nana. Agawa ang nga ruden. Wan, nana, mabiit laang. Ay nawaw, nagpintasan tapitakam. Ni nana siyo ni mat. Italaang anakitak dayta Kagat-gatang munsamad. Ay wan, nana. Nagpintas sika. Magustuak ti kulay na. No kayat yo, isurok kada kayo no sa di no tinaggatangak, nana. Ay isaanan na kong. Awan mo laang kwartak. Para laang iti grocery kun bangos ti budget ko ita. Adda ka di aramidam ita, onad? Awan mo't kit di bakit? Apay ka di? Mabalin, asikapay lang ti aglutaw. Adapay aramida maya? Adupay, tinaskan nga aramidak. Mangiripakak iti displik alako. Anya ti lutok asidatangay? Kat no adan sapay mo tinabati akar ni ti baboy. Adapay bakit? Ay kaisupay lang ti ilutom tapnong maibusan. Tapnong masukatan man mag. Adobo wano sinigang. Ay nawaw, saludsudom mutla amin kanyakon. Wan ata mga no adati ilutok kat di mo mutlang magustuhan. Isupay manin apagapaan ta no agreklamo ka. Naibos mo't gaya man ta asukar. Ano ti ko na yun, tatang? Naibusan ta asukar, ariyang anak kaw. Apay mo't adiyo insapsapang imbaga, tatang. Amo mo't anak kaw, managlipat akmutan. Kakaangay ti lumakay. Kasapulan nyo ka di ti asukar ita, tatang. Wala, tagkapi ako ma. Mabit lang nga rin tamapanak gumatang. Sigurado ka kadi anak kaw. At natilakad mo itasan ka day. Nasapapay mo't. Urayin nyo ti gatangak nga asukar. Mabiit lang ang tatang. Oh, sige. Gumatangak man, mare. Anya tigatanga, mare. Ada ka dila ko mga asukar. Ay adua, mano a kilo tigatangam, tay supot kon. Ay nawaw, may 1 kilo lang. Anya pa ay mare. Ang day tala ang mare. Mabiit lang nga rod, tay supot ko tigat-gatangam, mare. Mano ti asukar ita? Ay katkas iti sigod awan mo't nagbalew. Isulat ta ti presyo na. At titibayad ko, mare. Apay awan lati smaller bills mo ditan, mare. Awanan, mare. Day talaangan ti kwarta. Mabit lang nga raw, ta ipabaryak pa'y kanila kay ko. Kurang ngamin ti barya dito store. Ay nawaw, ayan ngayon ti wallet ko. Dito'y laang matinangidiswak edi kalman kat. Unad! Unad! Apay ka daya.
Umay ka man pa'y dito, Istor! Ibagamo na niya tibagam. Mangagmad ditoy. Naa! Umay ka ditoy! Ang mga numangag dagiti lumablabas! Niya tibagam aya. Amom nga datar aramidak. Pukaw ka, pukaw dita. Nakitam ti pitakak. Pita ka. Diyak amukan ka ah. Nangidiswa maya. Kat no adalang mat dito, Istor, edi kalman, ta nag-inventory ak. Kita dita ah. Ang mga nun na misplace mo laang. Amangan kit di mat no. Ang mga noon niya. Amangan mat no inbulsa dayjay ng aryang. Isupay laang mat, tigim matang itangal daw. Ay no, di ka basta agpabasol. Biro ka nga muna. Ang mga nodalang dita kat di mo nakita. Awan nga rod ang makitak. Si kaman pa'y ti makaam mo dito, Istor. Mapanak iti ayan daryang. Sapay adasag sa 1,000 akwartak iti dayja apitaka, lakay. Adda ka din ni Aryang, Tatanilo? Awan ti anak ko dito'y balay. At dati na panan na. Sa dino, Tata? Nagpasintro da iti gayem na. At da ka di masapol mo kenkwana. Masapol ang makasaritak ti anak yo, Tata. Amok nga iso tinang takaw iti pitakak. Ay nawaw. San ngagtatakaw ni Aryang? Ay na, iso laang tigim matang itangal daw. Iso nga amuklatan nga iso tinagtakaw, Tata. Anya nga oras ti panagawid na? Enton malum to siguro ah. Agsubliak to nga rod, Tata. No sumangpat ni Aryang, ibagayo nga isagana na ti pitakak, taumay kunto alaan. Anwan na kumamat ti pitakam. Ay kat siyempre, amunang ada kwarta, iso nga inala na. Nakitam ka di nga iso tinangala. Sigurado daytan, Tata. Asino kumapay nga iti daddo maamangala kat isulaang nga rod tigim matang itangal daw. Sa dino tinapanam itay, sabi na, agdardaras ka mo. Iti ayan da Aryang, nana. Anya ti inaramid mo ngay ijay. Mapan ko kumaalaan ti pitakak nga inbulsa na, nana. Ay nawaw, tinakaw na ti pitakam. Wen, nana. Iso na lang tigim matang iti agsapa. Idi kwan, jak maten mabirukan ti pitakak. Agtatakaw mo't gayam day ja tao. Ang mga no na misplace mo laeng. No na misplace ko laang, di nakitak ko may balay, ngam awan mat. At dapay magkwartak iti dayja apitaka, nana. Ay nanakong, narigat ti agpabasol no awan pamaneknek mo. Ay nana na syune, sigurado ak iti ibagbagak. Dakkel ti posibilidad na nga agtatakaw dayjay a babae. Ay, makabanog ti agbiyahe. Imay ni sabi na dito'y balay itay anak kaw. Ay nawaw, anya ti may naimbaga tatang. Sika ti pabasulan na ng takaw iti pitaka na. Anya, ni, ano kumangay ti pitaka na tatang. Diyak manam mo iti dayja a babay. Ay, agpabasol manen, kat awan mat ebidensya na. Mapanak iti ayan na, tagsarita kami man. Saan anasaya at tikas tang aramidan na? Urayim latan nga umay dito'y balay anak kaw. Sigurado nga umay dayja inton madamdama. Tay sumot timbaga na. Apay kanumit asyak ti pabasulan na ngay. Wan ah, tasi kalaeng ka no tigim matang iti agsapa. Isumot ti kunana. Jak tupay amuno anya ti itsura ti pitaka na. Isublim ti pitakak nga imbulsam, Aryang. Awan ti pitakam nga isublikan niya. Naa, di kan aglibak tasi ka lang tigim matang itay bigat. Nakitam ka di asyak tinangala iti pitakam. Asino kumapay ti daddo maamangala? Kaibagbagak laang asi ka tigim matang itay bigat. Awan amok dita. Sa anak ngagtatakawan niya. Pagan ano kumamat ti pitakam ngay. Jak tupay ammo ti itsura na. Isublem, wanaw? Ay nasaan asyak ti butbut ngam. No imbagak nga awan. Awan, di mo ipilit. Naa, aglibak ka pay laang? Pangaasim tadi ka agpabaso lakas na. Gaputa siyak laang tigimatang iti dayjay nga aldaw, siyakon ti pabasolam. Anya ti amok ngay dita. Amangan mat no na misplace mo lang. No na misplace ko, adda ko maijay balay may. Ngam awan nga rudmat a makita. Uray labusan nak ita. Awan ti pitakam kanya. Period. Bagbaga man ti asawam manong unad. Natangkan mo't nga rod ti ulo na.
Agpabasol nga oray awan mo't ebidensya na. Magbagak mat, ngamjak ammo iti dayja Sabina. Ay, nakapigpig sapay nga rod ti sa una. Di na ngamin matagpalang tingiwat na dayjay. Naimbag kumamit ano pudno ti isaw-sawang na. Saan mo't nga rod? Magbagak to ti asawak. Saan nakadipay anabirukan ti pitaka na? Saan pa'y nga rod? Ngam pa nagkunakit na misplace naman. Kasla ti cellphone na amapukpukaw idi ah. Nagsuspet siya adakos. Tagayam, at ti cellphone iti bagna. Sapay la kumata mabirukan nan. Tapno agsardeng matan. Di mo ka di pa nabirukan ti pitakam bakit? Ay nawaw, kasano kumaamabiro ka kat tinakaw da nga rod? Di kag pabasol no saan mo mo't anakita? Taasino kumatidad dumaamangala iti dayja apitaka ngay? Day ti jacket kin ka bakit? Nalaing kang agpabasol. Nalakalaan king kati agsaw ta saan mo mat akwarta ti mapukpukaw. Anya ti damag na nasyoni. Damag, nabirukan ka din ni Sabina ti mapukpukaw apitaka na? Dayjay ka day. Saan ka nupay? Ni, apay ngay. Ay, jakman ammo iti dayjay a babae. Di na ammo ti pangidisdiswan na iti usar na. Siyak paikit ni ati pabasulin na, nana. Wan nga road, tunggal umay dito'y ayan kaw. Katipita ka na ang mapukpukaw ti sangka istoryana. Ay, mangibabain nga rod, nana. Agsuspet samot nga min adagos. Nako nampay, ugali na ti kasjay. Una yan, nana. Agraman inosente, mairamanen iti kasjay nga aramid na. Ay, nakabutbut ang gayam ti gumatang iti istor na. No adda mapukaw, datao ti mapabasol. Sabina bakit? Sabina! Apay aya! Kita no niya day taday ti crits. Ay nawaw, ti pitakak mo't amapukpukaw. Makitam day ta. Di tamot gayam tinangidiswam. Ay wan, malagip kaun. Indisok dito, idinangalaak iti karton. Makitam day ta. Pinabasol mo pa'y kit diti inosente. Ang demon is istoryahan iti sa bali lakay. Di mo ibagbagaan na saraka kung tipitakak. Tapno sandak apag panunutan iti dakas. Kasanungay na ariyang anapabasol lang. Adamutan kinkwa na ah. Diskarti na matan lakay. Di kag pasensyakan ko na. No aramidak dayta, di siyak tumatan ti mapabainan. Anya? Basta aguli magkalatang aminan unad. Ti kayat mo ka di asawan kat okay la ang amapabainan ti sa bali a tao? Tinapatag kat nadalos ka? Nasarakam kanumutan ti mapukpukaw apitakam, Sabina. Ay nawaw, asino mat tinakadamagan nyo na nasyune? Nilakay mo, tinangibaga kanyak. Ay nawaw, talaga mat dayjay nga unad ah. Pudno ka day. Ay kwa, wala na. Hindi sukgayam iti krits iti balay. Na-misplace mo lagayam. Ay, wala na. Kat agpasensyakan akin ni Aryang. Ay, saanan nana? Di ulat tandakdakamatan iti sa bali, tinaamuan nyo. Ay na, kaasimot ani Aryang balasan ko. Iso ti maibabain no kastalaeng. Di mo matun ususaran ti kabarbaro apitakam Sabina bakit? Saanan tagim matangak manen iti baro lakay. Anya? Saan kun nga usaran pa'y day taapitaka? Ay nawaw. Apay mo it? Ay kwa, ang mga numakita dagiti tattao kat siyak pa'y ti mapadaksan. Sika tinagkamali. Isurumbang lang agkid daw kay ti pamakawan iti tao ana iraman. Saanan kun naklangarudan? Na, di mo among aklunan ti bidot mo no kastalag. Asino mat ti mayat ama ibabain ngay? Anyan tulangan ti panunutan da numaamuan da na misplace ko lang gaya. Anya ti kunayo, tatang? Nabirukan kanumutan ni Sabina ti pitaka na. Pudno, tatang? Wain, nilakay na tinangibaga kanyak. Na-misplace lang arod, ano kasta? Pudno, ti bagbagakan ko na. Wain, nabirukan da kano iti crate si de balayda. Oh, makita yu data? Basta agpabasol latang aminan da dya babae. Saan ka diya nagpasensyakin ka, anak ko? Saan mo, tatang?
Amangan numabain laang, iso akasta. Rumbang laang nga agbain atatang. Kunamlan asino nga agsasao idi. Kumusta kan, Sabina? Ha? Aryang? Damag ko kat nabirukam kanumutin ti mapukpukaw apitakam. Ay, kwa. Naimbag man ta nabirukam. Kwa. Iti krits gayam ije balay tinangidiswak, Aryang. Oh, makitam day ta. Na-misplace mo lagayam. Inraman nakpay laang ngamin. Ay, kwa. Pasensyakan Nagkamali aklaang. Madanaganak ngamin. Tada kwarta iti dadya apitaka. Maawatak no madanagan ka. Ngam saan mo't anasaya at abastag pabasol kalatan. Ay, amok day ta, Aryang. Jak ilibak. Siyak tinagkamali. Iso pasensyakan Sapay la kumata mapakawan nakmeten, Aryang. Napakawan kan, ngam ti kayat ko, kasaritam dagiti nang istorya am ngagtatakawa. Ibagam kadakwada ti pudno. Iti kasta sa anak mo't amay babain. Aywan, di ka madanagan ta aramidak day ta. Kat ulitak manan ti agpasensyaken ka, Aryang. Ay, sabali ti panagkita dagiti kalugaran tayo kanyak lakay. Ngamin, naamuandan anabirukak ti pitakak. Pagadalam day ta bakit? Ay, nakababain launay lakay. Inton sumaruno, agpanunot ka pa'y sakbay nga agsao ka. Uwan lakay. Saanan ang maulit ti kasjay ngay naramid ko. Nasayat man no kasta. Narigat nga mintag pabasol na awan ti ebidensyata. Awan ti dadduma ang mapadaksan no di si kamot laeng. Ay, nawaw! Di ka agpabasol no awan met ti pamanaknak mo. Iti kasta kat saan ang maperdi tinagan kan dignidad ti inosente a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Lakay, amangan no adam mo, wano gayem mo nga kasapulan iti washing machine. Ay nawaw, apay mo't bakit? Ilako ko mati washing machine ko, lakay. Washing machine mo? Ilakom ti washing machine mo usaram? Saan ti washing machine a price ko iti paraffle ni Mare Winona. Ay nawaw, nangabak kagaya may raffle bakit? Lakay, dakkel dagi ang washing machine. Mayat pa iti brand na mailakok iti 10,000 no kwa. So na lang dawan mo't amok apangilakwan bakit? I-post ko lahat nga rodon iti Facebook. Barang adda interesado a kalugaran tayo. Uwan bakit? Ipos mo latan iti Facebook. At damot ta washing machine a ginatang ta. Mabalin pa'y mo't amaw sarday ta. Lakay, ilako, tagyay bayad na. Igatang ko iti daduma pa ang masapsapol tayo. Mayat day ta na panunot mo bakit? Hello, Mari Berlin. Anya ti bagam? Brand new ka diti ilaklakom a washing machine, Mare. Ayun, Mare. Brand new day jay. Manungay ti panangilakom, Mare. 10,000 laang. Dakkel day jay. Kun mayat pa iti brand na. Awan bawas ta 10,000, Mare. Awanin, Mare. Nugatangom day jay ijay syudad. Saan laang a 10,000? Nangingina pa'y. Umay kuntuman kitaan, Mare.
Iti mo ilaklako iti sabali tatalaga ka sa pulak ti washing machine. Kaano nga umay kaya, Mare? Inton day off ko, Mare. Sabado ti day off ko. O sige, urayin ka dito'y balay, Mare. Indilit mo matan ti pus mo bakit? Ginatang da ka di ti washing machine mo? Saan pa'y? Ngam interesado ka no ni Mari Berlin. Ay nawa, sigurado ka di mo't lang agatangan na? Awan pa'y mat na ibagana no sigurado. Ngam dakkel ti posibilidad na agatangan na. Nang runa pa'y kat awan washing machine da. Barang saan na abaratan Saan mat siguro lakay? No dadto makat narigat ngamin no gayim mo ti customer mo. Apay mat ana ibagam tikas na. Wana bakit? Tano dadto makat narigat da kasarsarita. Day tala ang agpayso. Ngam sapay la kumaata saan akasta ni Mari Berlin. Itapay laang kat agsagana kan bakit? Anya nga'y kumati isa gana Ti kumarim Saan mo nga ammo ti taray ti panunot na? Mapanak iti ayan ni Mari Janice, tatang. Ay dawaw, apa ijay? Mapan kuman kita anti washing machine nga ilaklako na. Aday lakla ko na ya. Adda, nangabak ka no iti raffle, ngam saan da kasapulan ti washing machine, taadamat ten washing machine da. Iso nga ilako na kanyak. Ada pagbayad mo, no bilang man ta magustuhan. Adda 3,000 ko dito'y tatang. Ada mati 3,000 o washing machine. 10,000 ti panang ilaklako na, ngam utangak pa'y laang ti dadduma Kasapulan tayo mo laang ti washing machine, tapno saan tayo mabanog nga aglaba. Dakkel mo gayam ti washing machine nga ilaklako, Mari Janice. Branded pa ka. Aywan amare. Saan kan amarigatan nga aglaba iti ules no gatangam dayta? Saanan amasapul nga igilgil mo no kwa? Hun nga rod, Mare. Kursunada, ngam awang ka din tawar na, Mare. Mano ti budget mo ay amare? Di lang mabalin at 3,000 laang, Mare. Ay nawaw. Naglakamot una yun ta 3,000 mare. Di bali ata saan mo mat aginatang dayta. Price mo laang mo dayta. Anya? Ngam tapno awan ti ibagbagam. Bayadak latan ti 10,000. Iso na laang ata saan ko ang mabayadan ti buo ita. 3,000 laang ti maitid ko. Jay kurang, inutak to abayadan kang ka. No manugot ka Mabalin latamot mare. Basta agbayad ka Wun, Mare. Awan pagdanagam. Tatauak akasarsarita. Ayan nga iti 10,000 abayad ti washing machine mo, Janice, bakit? 3,000 pa'y laang tinted ni Mari Berlin lakay. Ay no, impautang mo iti kumarim? Wan lakay. Naimbag ano bayadan na? Inutan na kano. Ano santang urayan apay ana sa ludsod mo. Buludag kumapay ti kwarta. Ngam saan namot gayam abinayadan iti buo. Pangusaram iti kwarta aya. Igatang ko kuma iti chemical kan abuno. Kurang ngamin ti kwarta ka nabati bakit? Usaram pa'y laang to'y 3,000 Saan mo pa'y rin? Saan pa'y? Buludag man pa'y nga raw. Bayadak to numasingir ko ti bayad tinatenta bakit? Wen, okay lang kanya. Ti kwarta, kat kwarta ta adwa lakay. Ay nawaw, at dagaya man washing machine yaw, berlain ka anakan. Addan tinura. Kabarbaro dayta. Manungay dayta. 10,000 ti panangilako ni Mari Janice kanyak, antay. Ay nangina magayam, ano kasta? Dayta nga rod, antay. Nangina launay, kat price na laang mo, daytoy iti raffle. Dayta dayjay. Won, antay. Mayat nga min ti branday ta washing machine ka anakan. Nakitak ti impos ni Winuna. No sa anak nga agbidaw, 15,000 ti presyo day ta washing machine. Won ngam saan na kumamat nga ingi na unay ta saan mat anang irwar iti dakkel apunan. Numano ti kayat na panang ilakaw, ay katadamot kan kwa na daytan, takukwa na mga raw. Won ngam... Ay nakaanakan, at dakarbangan ni Janice nga agdesisyon, numano ti panangila ako na iti day ta washing machine. Alawanan, ante. Nangabak kayo manan. Nasabat ko ni Berlin di tadala ni tay bakit? Dito'y balay ka di tinagapuan na? Saan mo itlakay?
Sa dino ngayon nga tinaggapuan na. Ang mga no naggapo iti ayan ni Antina Apay ana sa ludsud mo. Huwag na Tati amok imay na binayadan ti utang na rin ka. Saan pa'y nga rod lakay? Singire mo na. Makabulan ng tinapalabas, sipod inutang na dahi a washing machine. Ay, wan nga rod lakay. Bayam, singirik to no awan pa ited na inton agsweldo na. Huwag bakit? Ta isupay mo't agastusan ta. Di ka madanagan, ta singirik day jay. Saan mo't amabalin at thank you latan ti ibayad na kanya. Nakasapsapa ka, may anagawid, anak ka. Agresign na kun iti trabahok, tatang. Kanya, Maumuma akon. payamom uma ka ngay. Nagapa kami iti may sa akatrabahwak. Kat da ito'y mabus ko. One-sided launay. Kasta, Wan, kanunungan na ti aramid dayjay nga Isabel. abangan mo't nubasol mo nga men. Apay abasol ko. Kat isumot ti nakabumbuntog nga kukuti. Di kag darasudos anak ko. Sakbay nga agresign ka. Agpanunot ka pa iti maminribaw. Ipalagip ko lang ken ka Saan pa'y anabayadan day tawasing masing? Ay basta, agresign na kun tatang. Inutaklat ta ngamin abayadan ta washing machine. At dakin ka day ta. Ipilit mo ba'y tikayat mo? Anya dyan nadamag ko bakit? Nag-resign ka numot gayam ni Berlin. Aya, asino tinakadamagam lakay? Iso tinaybaga ni Tata Orlan kanya. Ay nawaw, kasano nga rod ang makabayad kanyak no nag-resign mat gaya man iti trabaho na. Mapan ka iti ayan data iso ti kasaritam. Mapanak man ngagpaiso ijay. Huwag bakit? Tapno malagip na. Amangan mo't no nalipatan ng adati utang na king ka. Day tanga rod lakay. Kunak tumot king ka. Narigat agpapautang iti may sa agayam. Amangan no inton madamdama kat day tapay ti saan nyo apag kinawatan. Kumusta ngay mare? Imayak ta singirak ti balance mo iti washing machine. Pasensya kan amare, ngam awampay maitad ko kang kaita. Ay nawaw, apay ngay mare. Nadamag mo siguro, ana ikatak iti trabahok mare. Awan indulin mo di taya. Awan mare, anusam ti aguray, wan. Ay nawaw, aginggat ka ano ngay ti panaguray ko mare. Sa anak asigurado, ngam di ka madanagan, tagsapsapulak magki din iti sabali a pagtrabahwak mare. Asap kumaa, takasapulan mi mati kwarta mare. Nakangingi na mo ngamin ti panangilakong, kat saan mat adakkel ti puunam. Nagapula ang mat dayjay iti raffle. Napagsaritaan tan ti presyo. Apay akas tamat tan ti bagbagam ita mare. Wan ata overpricing ka mare. Husto laeng mare, nangina ti kas di a washing machine. Nututuusan ay kat nakatipid ka paikit di iso asaan kumaakas na ti panagsasaong. Anya ngay bakit? Nagbayad ti kayo mo? Saan nga rod lakay? Tijak kaya, kas di mo ti panagsasaong na kanya. Anya timbaga na kang kaya? Nangina ka no ti panangilakok, kat price ko laeng dayjay iti raffle. Ay nawo, api akas tamot ti bagbagana. Day tanga rod lakay. Maasarak iti dayjay a babae. Nay, kita ama. Amang ano dahi ti pagrugyan ti sa inyo pag kinawatan nga gayam. Ay makaamod itan lakay. Basta siya, awan dakas nga aramida kan kwa na. Sing-singir klaeng ti para kanya. 5 bulan ng tinapalabas, bakit? Awan ka di pa ti plano ti gayam mong agbayad? Yakam mo lakay. Ay nawaw. I-message mo Ura i-message ko no saan matlaang ag-reply. Awan latam mo. Tiwod mo't gam na ta kumarem. Jakla impagaro pa kasto'y ti aramidan na kanya. Nagtalakakan kwa na. Ngumita, parigatan na kiden ngagsinger. Dahi tangarod kat bakit? Kumarem pa'y ngarod. Ay, awanan. Amangan no aga pa kami matan no kastatar aramidan na. At damat ang trabaho na. Ngam no apay adi na mapanunot ti agbayad. Anya ti gagarayaw ang tinora. Kunakman no nabayadan ng day ta washing machine. Nabayadan ka day wano saan pa'y. Ay kwa, ante. Ay na kaanakan. Adda ngamin nangig ko aparigatom kanumo ni Janice ngagsinger.
Kinapudno na, saan ko pa'y anabayadan day ta a washing machine antay. Apay nabayagan nga inalam day ta. No pampanunuto ngamin, katkasla nanginalaunay ti panangilako ni Mari Janice kanyak antay. No anya tinagsarita anyo ididamaw, ay kat iso at ibayadam. Nangina nga raw, kat price na laang day ta iti may sa raffle. Ay nawaw, agbayad ka kidain. Saan nga umdas arason day ta, tapno madadaal ti relasyon niyaw nga agayaw. Kumusta ngay Maray? Ne, nagpasintro ka magaya Mari Janice. Wan, itay pa'y akit kitaan ka. Italaan ka di nakita na. Wan, Maray, makapakiktot ka mo't. At damat siguron kwartam di taan niya, Mare. Mabalinan tagsinger? Saan kumamot adito'y paradaan ti pagsingiram, Maray? Ni, apay kumaasaan. Ibabain naklaunay mo't. Ay nawaw, ibabain kamot ngay bagbagam dita. Awan mo't dakas ngayon sawang kukut. Agsingsingirak laang mo't. Awan pa'y kwartak ita. Na, agbayad ka? Wano kayat mo nga idanon ko itibos mo, ti aramid mo. Ne, saan kumamot akasta Wano tibos mo latan ti kasarita. Taitid na kanyak ti sweldong. Day tati di mo aramidon. Saan asyak ti ibabain mo ijay? No di mo kayat ti may babain, agbayad ka. Bayadam numano ti nagsaritaan ta. Saan akasta anagado ti rason mo? Amang ano adat ti kwartayo di tatatang. Apay ti kwarta anak ka. Ananwan ti kwarta. Nayunan nyo man ti kwartak tapno mabayadak matan ti utang ko ken Mari Janice. Manuti kurang aya. 3,500 pa'y tatang. 500 lang ti kwartak ditaw ya anak ka. Utangak pa'y ta 500 tatang. Bayadak to no agsweldoak. No hindi pa'y kumangamin abinayadam dayta dinalpas ko man. Day tangaro ti bidot ko tatang. Masapol ang makabayad akon. Tapno sa anak akulitin day jay a Janice. Nalpas ka di ti aramiden nyo, Antinora. Nalpasan na. Anya ti bagam kanyak aya. Amangan kunak no adda kwartayo di tante. Ay nawaw, pangalaak ngay kumay ti kwartak kat awan matrabaho. Kasapulak ngamin ti kwarta ita ante. Pangusaram aya iti kwarta. Bayadak ti utang ko kan Janice ante. No kasta, saan ka pa'y gayam anak kabayad? Saan pa'y ngarod ante? Sapay 1,000 laang ti kwartak dito. Ti pensyon nyo ngay ante. Intun bigat pa'y amaalak day chay. No awan pa'y ti pangusaran nyo. Ipautang yu pa'y kanyak ante. Bayadak tumutlaan. Agbayad akon, Maray. Amangan mo't no. Ay na, di ka madanagan. Ta kumpleto da ito'y, Maray. Ay, naimbag man ta na panunot mo ti agbayad, Maray. Wan atap no awan ti maibagam kanyak. Danda ni gumura akin kan. Pasensya kan, Maray. Angam tinapatag kat saan anatawanan ti utang mo kanya. Dandanikit din, Maray. Agyaman naklaunay ata nasaya at latatipan nakisaritam kanyak. Awato mon ti bayad ko, Maray. Ay na, agyaman ako na Maray. Agyaman akmut, Maray. Jakon kayat ti umutang keng ka. Oray siyakmut jakon kayat tagpautang kan ka. Kunaklakit din no day tanga utang ti pakaperdyan ti nasaya at a relasyon tanga agkumare. Pagadalan taaddo Maray. Pagadalan mo, taintun sumaruno, di ka agbalin atiwad. Ay, nawaw! Bayadam ti utang mo. Iti kasta, agtalinaed ti ayat, panagtalak kan respeto iti nagbaetan yo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana.
Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ne, aritos mon samot daytoy maya. Kita akman, Esther. Oh. Kasla nakita ngamin nga insuot mo daytoy idi na minsan. Ay, nawaw. Aritos ko nga agpayso daytoy. Nabayagan asap sa pulak. Adala ang gayam kang ka. Nakasarakam nga minan. Ay, kwa, nasarakan ti anak ko iti arubayan mi, kabayatan ti panagay ay ayam na. Naa, kasano ko maanasarakan na ijay, kat sa anak mat anak na pan ijay balayaw. Ay, day tatidya ka mo ah. Amangan mat no. Ay, nawaw, insublik lang arudan, pagpanunutan nakpayla iti dakas. Imbes nga agyaman ka kanya. Tasyak pay laang ti agyaman kang ka. Amok at tinakaw mo da ito eh. Di mo laang mailakaw, tamabutang kamalaang. Anya ti kunan? Ah, ti kunak, mabalin mo ti pumanaw, no awanan ti ibagam, tadamat ti napatag nga aramidak. Awan oras ko ang makimaritis kang ka. Ne, nasara ka mo't gaya man ti mapukpukaw nga aritos mo mayet. Bakit? Insubli dala ang day talakay. Ay nawaw, ti kayat mo asawan. Insublit agtatakaw kan ka. Naalam lakay. Sino ngay mo tagtatakaw anang isublikan ka bakit? Ni Esther akalugaran tayo. Nakasarakan na kanumat. Nasarakan kano ti anak na, kabayatan ti panagay ay ayam na iti arubayan da. Oh, imposible. Day tangarod, uray siya, sa anak amamate. Tinakaw na laki day. Idulin mo man ngamin anaimbag dagiti kagawaan bakit? Hay nalakay, uray kasano ti panangidulin mo, no ada ti agtatakaw, takawin dalatta. Naimbag abigat mo, manong Jomar. Nay, sikamad gayam dayta Esther. Naimbag abigat mo man. Umayak manen makisakdo, manong. Sige lang, makisakdo ka lang dita. Ay na, agyaman ako na manong. Ne, addan samot lakad, Jo. Domingo ita, isa makimisa kami manayon. Ayaw na, nasaya at dayta. Aldaw mo't ti Diyos ita. Madimot laang no trabaho ang kanayon ti mapampanunot. Panawan ka pa, itagsagana kami matan. Agsakdo ka latta dita. Kat numalpas ka, isublim ti lastiko, tapnusan ngagtitid ti gripaw. Areglado, manong. Nay. Apay ka di ba kayo? Agrubat tayo Kasano ko maamakarubwat tayo? Kat jak matan makita ti pitakak iti nangidiswak itay. Nangidiswam nga minaya. Di talamisaan Ay nawa, sapay may nakisakdo ni Esther itay. Anya, imay nakisakdo ni Esther kunam. Di mo nakita Ay awanan Ang mga no inala na matan day di apitaka. Aguray ka, tipitakam samot day jay. Ay won, Nakaparabaw mo't itayan di kartong. apay nga nga adda ijay. Kat saan mat nga ijay tinangidiswak itay. Intaman kitaan lakay. Apay mo't ngamin nga itiramisaan di turora payla ang tinangikam. Amom apitaka day ta. Si kakit dimot, nakitam gayam nga imay nakisakdo ni Esther. Awan mo't ko nam abantayam, uno idulin mo pay laang. Amok nga raw, nga hindi sumgaam di ta. Kitaam, naksayan ti kwarta lakay. Awan mo't ti sangaribo. Basol mo, no apay anapasamak da ito, Jumar. Nakapidbig sa ti sa uyo kun lakay mo itay mayet nakaw. Wan ata nagapa kami, nana. Ay nawaw, anya manun tinagapa anyaw. Wan ata saan namot abinantayan ti pitakak. Kinisayan kit di day nga Esther. Anya? Talagang agtatakaw day babae, nana. Tunggal umay makisak daw, kat adati mapukpukaw. Kasaritam kun numabalain, idulin mo nga maing dagiti kagawaan nyo, nang runa ti pitakam. Ay, makapaasar, nana. No siyak ti mauma, saan ko nga ipalubaws ang makisakdo day babae ije balay. Imbis ang makimisa kami ita. Awanan tanagapa kami kiday. Agrubwat tayon lakay. Mabitlaan, Ay nawaw, apay ka di aya. sakbay nga agrobot tayo.
Isiftim pa'y dagiti kagawaan tayo. Anya, Sigurado nga umay manin makisakdo dahi nga Esther. mabit lang nga rod. Dagiti plangganam, isirrek mo pa'y lang. Wan lakay. Agraman dagiti sapatos mi ken sandal mo. Ang mga no inton madamdam akit adan tumanin ti mapukaw. Isupay manin apagapaan ta. Ay, no apay mat ngamin nga atidug ti ima day a babae. Tunggal ada ti makita na, pagintirisan na. Di la agbain mo't. Ipagarup na siguro asaan mo amadmadlaw ti kasjingar aramiden na ah. Nangala, ami ti tabo kan pagikan iti sabon ba kay? Nasarakak laang dagita lakay. Ijay man, Iti ayan damayit Kasla saan damo nga minapagan ano, iso nga inalaklatan kasla barupay. Ay nawaw, iso nga rod nga inalak, tamadlaw akabarbaro. Nasaya at might no dati na diskitar mo. Tapno saan nga isupay a paggastusan tayo. Ay wana, siyak pa'y ti kunam. Talaga na diskarte ak lakay. Day tamot ti kayat ko ken kabakit. Mala, mangidasar ka man kit din iti kanen tayo. Tanay, mabisina kong. Mudtoy ti galawon bakal. Agyaman ako na ilakay. Hinton sumaranaw, siyak tumay tagsak daw. Awan mo't tan ti tabo kan pagikan iti sabon lakay. Adalaang mo't anakitak di tayo tayo agsapa. Ay nawaw, umay katakitaan no addapay. Nakitak ita si Dag itin. Nay. Apay nga? Awan mo ton ngagpaisaw. Hay awanan, agraman tabo kan pagikan sabon. Matakaw mo't tan. Talaga mo ta. Makauma lakit di ti kastoyan aya. Maurnungan ti kagawaan tayo iti ayan da Esther no kastoy laang. No kasaritam nga ta ni Esther. Dayjay pa'y ti kunam, aglibak dayjay ibaga na nga awan pamanaknak ko. No kasta nga rod, agpakabit tayo iti CCTV bakit? Adam amom amang ikabit. Ni pare Edwin. Uno saan? Siaklatan. Alaman nga rod, agkita ka no ada tinalaklak ka a CCTV dita. Iti kasta, kat saanan ang makapagrason dayjay nga agtatakaw. Mabit man laang, Octavio. Aw, apay ka day mayay. Ada na patag nga ibagak nung ka. Anya day jay? Bagbagaam ni bakit mo. Agtatakaw mo gayam dayjay nga Esther. Ay nawa, kanya ti tinakaw na aya. Idi na minsan, tinakaw na titabo kan pagikan iti sabon. Idi Lunes, mapukpukaw man ang tihanger kan brush may. Nay, di kag papasol no wanti pamanagnak mo ha. Nakitak tihanger may, idi na minsan ang naglaban ni bakit mo. Idi kinasaritak ni bakit mo, ipilit na aginatang mo kanaw. Pudno timbaga ni bakit kaw. Ginatang ko tayo jay hangaran niya. Talagang addadag iti hangar agpapada. Urayan niya pa iti ibagbagam, amuklatan ahanger mi dayjay. Kayat mo ti pamanaknag. Kayat mo amabuya, ti video anaala ti CCTV may. Alaman, ipabuyam kanyak ti video ngay bagbagam. Kat binuya na amin ti video bakit? Impabuyam amin kan kwa. Saan lakay? Ay no, impakitam kumaa. Tapno amuna tar aramidan ni bakit na. Kasano kumakat agdardaras mo't apimanaw. Napabainan siguro ah. Di nalamnamain nga dati CCTV tayo. Konsintidor mo ngamin ni Octavio. Ngamita nga adati ebidensyak, saanan ang makapaglibak dagijay nga agasawa. Mabalinin na kasaritan bakit? Saanin ang makarason, taad dati pamanagnig mo. Una, kita akman no saan pa yung agbain day a babae. Makisaksak dula nga rudan, nayunan na pay lang iti kalukwan, ay nawaw. Ne, apaya kasla madanagan ka, Octavio. Wala, tama kapadanag tinakitak ba kay? Ay nawaw, anya tinakitam aya. Impabuya ni Mayay ti video ang naala ti CCTV da. Anya, CCTV kunam. Uwan ba kay? Naala ti CCTV, ti panagtaktakaw mo. Ne, kaano pa'y nagpakabit dagita iti CCTV? Diyak mo ba kay? Impabuya na nga rod kanyak, kat kastaunay ti bain ko kinkwanay tayo. Dandani saan ko may garaw dagiti sakak iti bain ko ba kay? Eh, ado ka diti video da? Adaw ba kay? Kat sigurado akasarita na ka ni Mayay. Si kanto ti sumaho kinkwanawan. Alam tinaurnong abarbarya iti bag ko bakit? Mutoy, taiyal kan siya. Nang idulinam iti alkansyam aya. Iti kalman kumapay nga ialkansyak. Ngamjak mutan maberukan. At damat iti sigod a pangiduldulinan tayo.
Kat nawan tinakita kay Jay bakit? Kung nakalakit din, indulin mo ah. Naa, mabit man laang. Ada ka day? Ay nawaw. Ayan ngay day nga alkansya. Awan mo't nga agpaiso ditoy. Amangan mo't no agraman alkansya kat tinakaw da. Hay na, jak amon lakay. I-review ti CCTV man. Kasano ko maanaala da dito unag tibalay? Inranada siguro idi madama apakpakanak dagiti tarakan tayo. Iso ajak nakita. Talagang adda maipabarangay ko, nukastoy laang. Kat, anya manan ti pagpupudutan ti ulom. Ay, jak nga ron makita ti alkansya mi nana. Tinakaw damanaan. Sigurado ani Estermanen tinang takaw. Kasanumot at tinakaw na. Day ti jak amo nana. Ngamno talagang agtatakaw ti may sa atao. Nagado ti pamayan na day taas antay nga amo. I-review manan ti CCTV may tapno maamuak ti pudno. No syakti si ka. Kasarita mo ni Esther. Nabayagan na kastater aramidan na. Kasta ti planok nana. Ipabarangay ko pa'y din atap no agnakam. Nabayag mutan anagan ano sak iti kastang aramid na. No sa anak lang anaasyan keng kwa na. Idi pa'y ana idimandak day jay. Naimbaglaangan, tanasabat ka dito'y dalan. Saanan amasapul amapanak iti ayan nyo. Ah? Adda ka di ibagam? Manmanumo ngaminan amakisakdo kay Jibalay. Wan ata makius-usar kami iti gayem nila kay ko. Kat, anya nga ruden ti plano makadagiti tinaktakaw mo kada kamay. Ah? Ay, kwa. Anya, isoblame mo no kayat mo ti maipabarangay. Ada ebidensyak ditoy. Iso asaan ka makapaglibak. Agraman alkansyame, tinakaw mo. Bayadan mo lang dayjay. Alkansya. Di ka man agindi di amo dita. Amok nga amom ti kayat ko asawan. 400 laang mo't ti kwartayo at tinakaw ko. Saan lang nga 400 tinagyan dayjay ang alkansya? No sa anak nga agbidot, ada na surok adwaribo. O sige, ilistam dagiti mapukpukaw a kwarta ken kagawaan yung tabayada. Pangasim lang ang tadinak idimanda. Diyak kaya ti maibabain. Sapay masikugak ita. Naimbag abigat mo. Ayan ngayon ti bayad dagiti tinaktakaw mo. Nasurok makabulan nga agururayak. Ano sam kumapay lang ti aguray. Awan pa'y ngamin kwartami ita. Ikan ka iti makalawas nga ultimatum. No saan ka pa'y makabayad, pasensya kan. Ngam talaga nga ipabarangay ka. Ay, di ka madanagan. Agbayad ak tumare. Aguray ka. Ti matambler ko dayjay. Ay, kuham ay et. Adda maggayam dito'y balayo day ta tumbler. Kamali ti pampanunutem. Ginatang ko day ta tumbler iti sentro. Kita akman, adda marka ti tumbler ko kat. Adamo nga min dagiti tumbler nga agpapada. Saan asyak ti iras-rasunam, tauray di mo aklunan, amuklatan at tumbler ko day ta. Unay kalaki di mo't si ka Octavio. Apay bakay? Anya man ang tibasol ka? Apay mo't adi mo inlemeng day a tumbler. Ayuay, nalipatak ba ngayon sarap? Awanan ah. Nakitan ni Mayay. Anya timbaga na ngay. Agong uta. Nanayunan man yung tibasol ko kankwana. Nagrason ka kumaa. Imbagam kumaginatang mo. Adda ka numarka ti tumbler na. Mabutengak mo't amang ipakita. Na yan di kasi mapaspasamak. Agan-anad ka man mga amin lakay. Saan akong kumpurmi ti pangidisdiswam iti kagawaan dito'y balay. Tano adda bisita. Wano adda lumabas kat makita da. Kumusta ngay? Nakasaritam ni Esther. Wala na, inikak iti makalawas nga ultimatum na. Manukot ka day. Kapilitan anana. No saan pa nga agbayad day jay, ipabarangay kon. Nasaya at magtakinasarita na ka. Wala tanapanak ijay balay danana. Nakitak pa'y di ati tumbler ko ijay. Ay, nukasta. Talaga nga daw titinakaw na. Wala na. Pagadalam mo tanday tanakaw. Uray adda CCTV. Idulin nyo anay bag dagiti kagawaan kan kwartayaw. Tapno saan da atakawan. Wala na. Lesson learned matan kanyak. Pagadalan tayo amin. Ta saan tayo nga amo ti taray ti panunot ti tunggal maysa. Si
kamot gayam dayta, Esther. Adda ka di masapol yun, nana. Anyay nadamag ko. Nga do ka no titinakta mo. Ha? Nagistorya ni mayet kanyak. Ay, kwa nana. Kastoy ngamin. Ay, di ka nagpalawag. Tabid do ti kasjay nga aramid mo. Numapan ka iti ayanda. Tapno agsak daw. Agsak do ka laeng. Di mo na'y nayunan iti kalukwan. Wana na. Bayadam dagiti tinaktakaw mo kadakwada. Tapno malpasan day ta aparikot yaw. Wana na. Urayok laeng ti sweldong nilakay ko. Pag nakmam day ta. Isardeng mo untiag taktakaw. Panunutem a babae ka. Anyan tulaengen ti ibagam kadagiti anak mo no dumakkel da. Kat maamuan da ti kastangar aramidam. Saanen ang maulit, nana? Rumbang laeng. Ulitak manaan. Bayadam ti rumbang a bayadam. Tapno saan ka ang maipabarangay. Kat intun sumaruno. Di mo ipalubos nga agbaligi dagiti jablaw. Wana na. No dumteng man ti gundaway amariknam amasulsulisog ka. Kat di mo makontrol ti bagim. Agkararag ka balasang ka. Dumawat ka iti tulong ti Diyos. Ay, nawaw! Masapul a kontrolan tayo dagiti tarigagay amang iturong kada tayo iti kinadakas. No dumteng man ti gundaway a maabak ti panunot tayo, agkararag tayo. Dumawat tayo ti tulong iti Diyos, iti kasta kat iturong da tayo iti napintas kan nalintag adalan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay, maestresak launay iti daydi a Miguel, friend. Apay ni Miguel, friend? Dua nga aldawon asaan ang nagparparik na kanya. Jak amo no si bibiyag pay nga tada di a tao. Agasam man ti doang aldaw, friend. No mapanak ijay balay da kat awan mat ijay. No sa dino nga tatipapapanan na, no kasta nga awan trabaho na. No ibagak anakitak ni Miguel ijay sentro. Patyanak na ta. Ay nawaw, anya ti aramiden ni Miguel ijay sentro. Ay na, friend, nakitak idi may sang aldaw. Adda babae aka holding hands na. Anya? Saan laang aday ta, friend? Nakitak pa'y asimrek da iti may sa a hotel. Anya? Sigurado a babae na dayjay. Saan ko mga ibaga tinakitak? Nga makonsensya ak ngamin tunggal ibagam a ma-stress ka. Anya ter aramidem dito'y balay, Vilma. Ada na patag apagsaritaan ta, Miguel. Ay, nawaw. Anya ti bagam aya. Disturbong gid iti panaginanak. Apay, pinuyat na ka ti babaim aya. Na! Babae mat nga ibagbagam. Di ka naglibak, taamok nga dati kasinsinarak mo ijay sentro. Awan ti babae kanya. Di ka naging diday. Babaero ka talaga. Lukas tamat lang. Agwin laswas talangan. Anya? Makapaasar ka may. Agat atap kang awan mo't ebidensyam. Diwan laang. An-anwak ti lalaki a babaero. Apay nga ipilit mo aya. Sa anak a babaero kung naklangarutan. Ay nawaw. Kaya't mo nga agsasango tayo tapno maamuan no asino ti ulbod. Itaan niya agapo pa'y laang. Kat makiwin laswasak langarutan kan ka.
Nakiwin na swas ka ba't gayam kan Vilma pare Miguel? Wen tama ka umat yung ugal yan na pare Carlito. Apay, at inaramid na adi mo nagustuhan? Pagat atapan nakangarod nga agda babae. Kit no agdinamag nga men diti lugar tayo ti may papangkada kayo kini girlay. Anya, at nakakita ka da kayo ijisintraw. Ay nawa, asino pare? Adya ka mang, di damot iba ka no asino. Basta adda ka no. Anya ko maita, naragragsak ti biyag ko ita, nga awan kaming kini Vilma pare. Ay unay kan pare! Naimbaga bigat mo, Vilma. Awan ti naimbag iti bigat ko, friend. Ha? Ay na, agburak ti darak iti dayjay a Miguel. Ay, nawaw. Nagsarita kayo ka din? Wan, ngam saan ang nagpudno kanyak? Napuskol mo't nga rin ti panagrup-rupa na ano kasta. Talaga ang napuskol, friend. Aglibak pa'y laang ngamin. Kunamlan asino agwapo. Nasakit siguro tinakam na. Tanaamwam ti kalukwan na. Mabutang matlaang dayjay, iso nga isun tinakiwin naswas. No kasta? Break kayo gaya man? Wan, Sayang mo't friend. Sayang ti manu atawan. Oray masayang ti mano atawon ang nagkaduan may. Tinapatag ket sa anak ang ma-stress. Sa bagay, nataltal na nga agpayso ti biyag no awan sakit ti ulo. O, ato yan tigat-gatangam a soft drinks. Agyaman naglaunay. Ay, hiwin gayam. Asino jay babae anang isukatam ka ni Vilma agayam ko. Di mo man dakdakamatin tinaganda dya babae. Ay, nawaw. Apay mo. Kagurgurak launay tigayim mo. Agsakit ka ayan no mangag mo tinagan na. Nakamove on ako na niya. Awan bibiyang ko kin Vilma. Nagpartak man. Kaano lang ang idinagwin na swas kayo? Ita, nakamove on kan? Wala. Nalakalang nag-move on no kas jay ti ex mo. Oo, amangan mo't no ibagbagam lang dayta. Pudno ti bagbaga kanya. Nakamove on ako ni iti dayja a Vilma. Nagwin na swas kayo gayam kan ni Mikael. Wan, nanang, apay ka day. Iti anya aga po anak ka. Babae ti makagapo, nanang. Anya? Amuyo mat dayjay a Miguel. Feeling pogi mat amay sa. Si kakit di mo tanak ko. Pudno mat nanang. Di na amo ti makontento dayjay. Kasla nasingput mo tinubyom. Aywan, nasingpet at talaga dayjay nanang. Sobra ti kinasingpet na. Iso a dayjay, nasingpet iti amin a babae a maam-am muna. Anya? Dayta ti pudno nanang, makapaawan ganas dayjay a lalaki. Nay, mayat ti kawus mo Sa dino ti papa naman akaw. Agpasentro ak nanang, Anya nga iti aramidom itay. iprases ko dagiti papeles ko, agabrodak. Ay nawaw, agabrod ka. Wan nanang, kayat kumot ti makaurnong. Apay ngay adi mo imbagbaga kanya. Wan ata ang mga no istoryaan nyo manan kadagiti kumariyo. Amo ka din ni Miguel ti plano. Saan ang masapol ang maamuan na nanang? Saan mo't a part of the family dayjay, tapno maamuan na amin ang mapaspasamak iti biyag ko? Talaga gayam asaan kayon ang nagsinublian. Ay na, nanang, uray awan ti makias-asawa, no ni Miguel matlaang ti maasawa. Di agbaak ka na nakaw. May mayaton ti agbaak ngam ti makiasawa iti babaero anya. Agabrod ka no man ni Vilma. Asino ba tinakadamagam Carlito? Sumot lang tinang ibaga kanya. Sayang mo't ngarod ano kasta. Ha? Anya ti sayang paray. Sayang tasaanan asyak ti agnumar iti kwarta kan pauit na. Na, day tapay lang, kat iti panunot mao. No sa anak kumanak iwin naswas kan ko anak. Di mayat gayam ti biyag ko pare. Kulak man no nakamove on kan ako nam. One man, nakamove on akon. Kung kunak lang day jay. Patpatsym at ibagbaga Carlito. Hello, Vilma. Italaang manan anangag ko ti boses mo, Sally.
Kasano kat italaang ngay mawag ka, friend? Busy akmat ngamin dito ayan ko ita. Danda ni malpasan ti kontrata man niya. Wan, agawid akong dita lugar tayo. Di adda na am-amom a foreigner dita. Saan a foreigner, friend? Padamat laang nga OFW. Ngam at least, amok anapod no kanya. Umapal manin ni Miguel ano kasta. Aging ga ita kat agsisinublat matlaang ti babae ngayaw awid na di tabalayda. Ay kat feeling pogi manen ah. Ah? Una yun day nga ex mo, friend. Di na amo ti makontento iti maisa. Ay na, nagdakil ti nagbaliw ang Vilma anak ka. Wen ata sa anak mat amain initan ijay abroad nanang. Nasingpot siguro ti amom ijay anya. Ay wen nanang. Kahit erinyo manen ati kontratam. Saanen nanang? Pagsaritaan min kini Rogelio ti kasarmi. Ah, Rogelio, Tinobyok nanang. kasta. At dagayam nobyom. Saan ka nga roden ang agbaakan ako? Wen nanang. Iyam amok to kada kayo tagpasyar dito lugar tayo inton sumaruno abulan. Saan pa'y ngamin alalpas ti kontrata na? Ay na, magagara naklauna yan ako. Kunaklakit din no agbaak ka. At damo gaya manubyom. Vilma, si kakadidayta? Siyak nga rod, Carlito. Ay nawaw, takkel tinagbaliwam. At adapi mintas ka. Kasta aya. Unmang, Agyaman naklaunay ano kasta? no makita na ka ni Miguel, sigurado ang mainlaban ng dajaking ka. Pagan anok kumangay ni Miguel. Ex ko lang daydian niya. Wan, ngam saan tayong amo titaray tigasa? Ay na, Carlito. Saan ako na makisinublian pa'y iti ex ko? At dan nobyok. Saan ko nga isukat ni Rogelio iti kasken ni Miguel asaan ang mapagpiaran? Nakabaybayag gamot, Carlito. Nasabat ko ngamin ni Vilma, di tadala ni Tay. Nagawid din ni Vilma. Unpanay, pimintas siya. Aya, iso na lang, tada ka numot dun boyfriend na. Panya ko may kanya, no at boyfriend na. Pengarot adi ka makaisam dita. Nakamubuo na ko na niya. Sigurado ka karay? Ang mga kung kunamlaan dayta. 100% sure anya. Pag ano kumot ngay daya, Vilma. Nakita mo ti boyfriend na. Saan ba kay? Sigurado agwapo ak na ti boyfriend na. Kasama na ipagamat ka, di mo ba nakita ti boyfriend na? Sigurado tayo ta. Nalakalaang mo't amaagaw ni Vilma kinkwanan no kayat tugay. Naa, ni Miguel tinag-message. Basa man ti chat na. Hi, Vilma. Kumusta kan? Ay, nawaw. Agraraman mo't dahi ti alalaki. Ay, asino nga'y tagraraman anak ka. Ni Miguel ananang. Ay nawaw, anya ti inaramid na aya. Nag-chat kit di kanyak. Anya, Basaan nyo nanang. Awan babain na nga ag-chat pa'y laang. Nagsukatak lang nga ruden iti account. aywan. Apay nga agchat kan ka kat addamat ten nobyom. Ipagarup na siguro ang makisinublianak ng kwa nanang. Agraraman at talaga. Nakita mo ti boyfriend ni Vilma, sali. Una, Kahit, anya ti may bagami ti itsura ti boyfriend na ita. addamat itsura na. Ah, ngam asino ti mas gwapo kada kami adwa. Ni Manong Rogelio ah. Anyat ko na. Gwapo ni Manong Rogelio. Nasingpot pa'y addalugan na. Kan, addapay kwarta na. Oho, sa balin sa mo tinakita. Isuday jayan niya. Nakitak iti personal. Tainyam amu tigayim ko kanya. Ah, mabiit lang. Apay akas tamot ti salsalod sudam. Kunak man no nakamove on kan itigayim ko. Ah, ay, kwa. Nakamubuo na kon. Agsalsalod-sodak lang. Anya ti imbagana kang ka? Nagugwapo ka no ngam tinobyom ita. Ay, oo na yun. Apay asaan nga agtal na dahi ta alalaki? Ay, jakman amo iti ex mo, friend.
Nakatagtaga rin ka. Kunak man no nakamove onan day ta tao. Isumat isang kaibagana. Ngam itikas jay ngar aramidan na. Kat madlaw asaan pa'y anak ka move on kan ka. Nagchat kit di pa'y kanyak ngam di nanamnamaan nga agsinublian kami pa'y. Saan apulos, friend? Ay na, agkasar kayo kit din itinobyom ita, friend. Wen friend, iso ti plano mi. Una, tapno agtal namot tunday jay nga ex mo. Apay akasta ka mo tan, Vilma. Anyat ko nam? Apay mo tadi mo replyan dagiti chat ko ken ka. In black na ko pa yun. Kunak man no nakamove on kan? Apay aguluan nakpay laang. Aging gayta, kat si kalata ti ipit-pitik to'y pusok, Vilma. Agtal na ka man si ka, Miguel. Amok nga ito nakpailaang. Mariknak mo dayta. Agraraman ka kiti Kalpasan dagiti inaramid mo, namnamaampay laang nga ay ayatan ka aging gaita. Saanan Ada nga rudan nobyo? Saan kayo pa'y mo ta nagkalay sakit? Ay nawaw. Anya ti kayat mo, isinak ni Rogelio para kang ka? Ay saanan ang mapasamak dayta? Ngamin, agkasar kamin kini Rogelio iti kabiitan a panawan. Anyan dyan na damag ka. Ichat-chat mo ka numa ni Vilma. Ay nako, asino din nakadamagan pare Carlito? Si kamanan ti pagsasaritaan lagi ti maritis a kalugaran tayaw. Anya, impos ka nun ni Vilma ti chat mo kan kuana. Awan matkit di tinagal mo. Takinuveran na. Nadlaw da siguro asi kaday jay. Apay amasapol nga ipos na pailaang amin. No kasta? Pudno gayam tinadamag ka? Nag-chat ka nagpaiso kan kuana paray. Well, pudno tinadamag mo. No kasta nga raw? San ka pa'y gayam anak ka move on, mate? Ulbog mo lang gayam na iya paray. Arak man, sali. Na, huston ti arak. Gayat ko tayo makalipat. Apay, di mo pa'y maaklon nga agkasaran da Vilma kan Rogelio indon bigat. Nagsakit siya. Basol mo matlaang No saan mo kumaalino ko tigayim ko. Di si ka kumatikadwa na ita. Oo na yan, naggasat ko. Sang kaibagampay idi anak ka move on kan kwa na. Ngam saan matgayam. Kung kunaklang laydayan niya. Kas na talaga. Narigat ti ag-move on no si ka ti ayan ti bidot. Ika nakaroda ni Tiarak. May sabuti lang. Agawid kakit din ta iturog mo pa'y. Sanang magngaro na makaturog. Ay na Miguel, ag-move on ka nga minen. Sabalin ti ay-ayatan ti gayem ko. Inton sumaruno ang makirelasyon ka. Agbalin ka nga min anapudno. Tapno awan to ti pagbabawyam. Ay nawaw! Ayatan kan respetuam ti karelasyon mo. Adaywam ti anyaman asulisog. Laglagi pam, ano awan ti respeto kan limitasyon, nalakalaeng amadadaal ti relasyon. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.